Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course I'm ta khela like Gagash. Hey, xibeku bala xi nga bela kona man. And then of course da tlhelela hi Kokwani Chauke. So xa best hi sungule hi Kokwani Chauke hi kota ku hetelela kahle hi Gagash wa hina of course. Yeah, so previous mi ka mi swona of course hi fike hi endla a video laha se Master T nga za a question ku nje page ri posta ku ti-post to fana teto ra wena Kokwani Chauke na hi ku swi vona kwala hi kha yi kombisa ku hayi vanhu va yi teke opportunity va yi chingela and stuff like that. So I'm questioning however a swi tekanga na siku ni after this video because ra siku ra mintlha focus ra ti 29 ta October yi fike of course ku endliwa a live yi fike yi endla a live hi kote ku tlhela swi confirm ku na yona yi fike yi endla a live ku nga this video of course laha yi kha yi kombisa ku ku busy ku le ku chileni ka xilebele ka yona. So as you can see yaleyo kwalaho fonelani brat la njhavela mati emekani swi ta vula ku a ni le ku tirheni swi ta vula ku a ni le ku tirheni. Okay, se ni ta sungula so boti mzamani ni khensa swinene as you can see yo kha yi vulavula kwalaho swinene ngopfu a hi nga ta fika na lomu nga fika kona handle ka loko mi nga hi sapotanga khensa support ya n'wina Kokwani Chauke. So hi yona guys account ya leyi hi vona ku ya leyi yo tsala Kokwani Chauke ku third drilling ya yona. So a ridzi guys, mina I'm defeated a ka ha ri swo tala ni nga ta swi vula a ridzi loko hi hi report na in future ta hi referensa swi hi swi to ku ha hi yona yi nga posta. So a ridzi mina ni tivi a ridzi leswo a hi vhete ni tlhela ka Gagash. Yeah, so mhaka Gagash yi sungule so ko ke hina Master T yima hi vone hi swona ku hi kota ku va sure. So initially he wrote when God says yes a ku na loyi a nga ta swi pfalaku. Already resolved to be soon renamed to leswi ni nga ta lava swona or leswi nga ta lava hi nsati wa mina. My people mi ta ku cineni mi nga yimi. Okay, leswi of course ni overall kha tsala swona kwalaha mi ta ni byela ku mi lava ni improve yini na yini twa hi n'wina of course. Yeah, loko wena wa ha zonda Gagash na nsati wa vona va xava ti-resort it's called levels a hi ku khola maxako as you can see na video of course a hi vekeni kwala tlhelo. So Gagash of course loko kombisini ku hayi ku yi post leyi this place yi xavini however tani swa ni nga vula a na hi mi ni kota ku vona hi swona. However ka siku namuntlha of course ra ti 29 ta October i tlhela posta again la hi nga vhete swona ku hayi a xi le ku huweni de mina xi le ku huweni we wrote ku fanele ku ri busy hi ti-question nje ya yena a wu lori i lo tayela hi vuloyi swi endlekile Greater Gagash Resort GGR as we can see. So hi Gagash i xave holiday resort. Yeah, it's a nice place. Congratulations to him. It's a very good place. I think hi komba na le ka mepe. Yeah, I think that's the best thing. Mvide ta kha tlanga tlhela then kota ku hi koka na hi mepe la mi kota ku hi vona. It's a very good place. Ra mhaka lewa. Yeah, so yi kuma ku ri kwini Master T yi kumeka kwini xa best of course ku hi vheta hi nghena la ndzeni ka map as you can see na lava hi nghene ndzeni ka map sukela giyani le mi ri tree mi famba hi patu of course mi kongoma hala geremetate then loko se mi fika crossing leyo ya ka ngove mi jiki yona mi nghena ni n'wi lava ya mi le ku fambeni ni n'wi lava ya mi hindza mi ku ngove ni n'wi lava ya mi ku nkomo yi dira hi nkomo why red so mi hindza hi n'wi ta lava ya until mi ku xawela as you can see. So mfambisa sweswo just before that garage ku na garage leyi nga kona of course leyi of course yi katsa na ku I think yi katsa na complex ne leyi nga kona eka xikhumba leyi la mi fike mi va mi swi vone kahle. Yeah, here's the place. So before mi fika laha ku na patu ri nga kona behind you before mi fika la ka this xikhumba filling station ku na patu ri nga kona ri jikela ka right. So I click ni tlhela ndzhaku. So this is before the garage garage liya le as you can see ma swona ni tlhelenya ndzhaku. So patu leri nga kona laha ri jikela ka right mi kona loko se mi le ku ya a Lodge Resort mi jikela ka right ya n'wina loko mi kumbe mi kha mi langutise kwini garage liya ni ma swo garage leyi le mahlweni patu leri nga kona ka right laha mi jike ro
swa tikomba loko ku nga na erian la ku na erian la mijiko ro patu leri ya mikongoma mutwi hi kona se mi va of course mi ya ka resort ya tikomba yana la na hi lawa velevele so hi koku sweswiya mijiki leri hi leri patu ra kona garachi liya la mi fambi hi rona mi ku tswi hi n'we lava yo mi ze mi teka nkarhi mi then mi ku tlele mi ku holobye resort so hi yo ndhawu leyi of course Gagash a nga yi xava as you can see even his images that they are yo i tirhweni a hi vekele na video vele la mi ta tlela koho la le ka GGR la ta tlela kwana hi la ta mi ndlela ti-room la se ni fikini la se ni koho lani tshembisa ku mi ta cina we're gonna be dancing here swa ka mampela mi ta cina mi nga yimi a ri qale bafowethu game so swa leswi obviously laha ni ku hosta na ti-events swo hambanahambana vanhu va ta kid and stuff like that so ti-room i vula ku ti ta kha tindliwa like because ndhawu leyi swi ngo yi khomanini swo ku i ndhawu yin'we na la so swi loko la hala hi ko a lava ku vekela ti-room ti kona so hi ta vula tani congratulations to Gagash i been info swa kahle swi beliwa mavoko hayi yi timini gazi info yi impela nkarhi wun'we ku zonda munhu nga swi tini n'wi zondzela yena swi nga ku onhela swinene so i bene Gagash hayi phela leyi image update to be sure master Tiku hey liya so video phela loko ni huhula hey wa famba i tsaliwa na mapapila ya tiloyara so hayi mhaka serious as you can see le ka holobye resort tanihi swi mi swi vona kwalano na vona u postini vo lava as you can see va fika va tsala ku hayi holobye resort soon to be changed to Greater Gagash Resort. As you can see, Gagash dile ku hembeni is GGR ndhawu liya vona mhaka leswi mhaka kahle swinene I come back ya serious guys leswi ni vula because a khale ngokwana of course Gagash a ri karhi a hlaseriwa of course na ngami ya yena of course hi timhaka ta swinepe leswi swi ri ku circulating everywhere so no twala ti-enemies ta yena Gagash ku phela lava vo tala va ti-exposini vhele ku va ta ku yini sweswi mbilu yi ta yi kha yi bela kwena na va lavenda hana hi no n'wi vona na kha chinga kokwani swa lavenda a swi la improve mani munhu loko each and every seconds i nhlambho yo karhi ku ri hambi u vekhela ku yena i la ku report a ni ti no mi fiki ni ya report ni ku yini guys mo ya ma cheka ti-videos ta yena na ku a yi sukini nyana of course a kha a attack of course Gagash na ngamena ma swi a swi repoteki le munhu wa kona like each and every second ku na nhlambho yo karhi ni ka swi lava ku lava lavenda mani swi ku content ku hambi u lava ku ya ku report hi ku yi each and every minute yi nini swirho swo chavisa ni nhlambho ya kona hayi a ridzi hayi mhaka kahle swinene Gagash congratulations to you once more guys loko ri amukeza mi ta sika ta kombela mi tleka subscribe Lavanyana hochina waza lavanyana wakufana na mi lavanyana hochina waza lavanyana wakufana na mi lavanyana hochina waza lavanyana wakufana na mi lavanyana hochina wazori lavanyana wakufana na ye lavanyana hochina wazori Love you, no, I go for